i potrebne. Naučila sam sve što na profesionalno što se ne smije, a naravno što je najbitnije pomoći. Ali svake godine odličili smo gostu tamo da provedemo svoje prijenje, kada ono nastava koja ne nekad ne tebi. Uvažavam kako podiša, kako stivo i bosana, čuti samo kako pričaš, osjeti zna volje svaki dvorac i siroće jednog dvorac. Slušao onda šta bi ona dobiti reći, a nisam još imao pravo što znam pričati i volao to mnogo se veći. Ali nisam strana gdje spore, nego nešto treće, nešto mnogo ljepše, mnogo veće. Ja sam pošla u srcu i duši, a kome je to smeta, trajno se duši. I nisam djava ni ispođe vama, a hvatimo i sretimo jako da nam, djava ni vama, nekako snjata i srce i duši, još je sada kad se reći, nema da se ljubiš ko pratite mogu. Ja ne dolazim u ono što moram, zato što sam stvari. Volim isteva i goste i bosanski šehide i sve našnjaka koje su svog i najprećem da ne govorim uvedena to je sada. Širokom prijeku, ima neku se stvara, molim da što ona tako nešto to svoju repu. I nisam tako, nisam ni vama, tako na šťastne da ja to znam. Djava ni vama, najde na šťastne, živci i duši. Naš očak, nismo mi bili se prvi. Sam ja i se projekti na kojem će nas stigu uzgoj. Ja sam visoko zrastao na kojem će se na svakom pogreći sa moje glave.